svima i dobrodošli u moj novi vlog. Ne znam da li me čujete od ove muzike, možda da, možda ne, ali... Danas smo sa srednjom školom krenuli na ekskurziju, šalim se na ekskurziju na izlet neki. Ovdje su se ostali sakrili zato što niko ne želi da se vidi. Idemo malo na izlet u Beograd, obići ćemo još puno zanimljivih stvari, a vi samo ostanite i uživajte. Stigli smo mi u Vinču i evo kako to izgleda od prilike. Tamo je muzej, tamo smo bili, nema ničeg posebnog. Do reke. Tamo je reka. I Ivana. Ne, to je jezero. Drži. Jezero? Ne, to je reka, Dunav. Dunavčić. To je tu. Vjerojatno možda vidite kako se ovdje svi slikaju. Tamo je cijela masa i svi se slikaju. Ovo je fotograf. I Maja. I tako. Vjerovatno će da vam bude dosadno, ali što da vam radim, to mi što... Šta radiš bre? Snimam! Vlog! Da. Pa evo! Ovo je Džana. Džana, koja stava sa naočarima, devojčica. Spontiš? Da! I ovdje je reka, vidite kako je ovdje prelepo. Jesen u punom vijeku i sve je super. Evo, stigli smo sada polako na Kalemegdan. Tu je Nikoleta, vi nju ste vidjeli malo pre. I ništa, eno ga pobednik. Jao, Bravo, mi smo se znači skroz Paolo zeznuli, fenomenalno, bravo za mene. Da, ja se vrlo lepo snalazim ovdje. Ja isto. Da, sad ću vam pokazati sve. Ali nema veze, mislim svi znate kako izgleda Kalemegdan i tvrđava. A evo, sada ću da vam pokažem ovdje kako to izgleda. Neću smetati ovim u fotoshootingu i tako. Svi se slikaju i prosto uživamo u pogledu i zalasku sunca. Sam ovdje na ovoj kapiji i ovo stvarno mnogo liče na Hogwarts. Imamo tu kapiju. Idemo u Hogwarts. Idemo u Hogwarts. Koji je ovo cool. Da, najverovatnije. Da smo poznate! Idemo. Čekaj. Idemo. Na Kalemegdan. Mislim, mi smo na Kalemegdanu, ali idemo tamo gdje je najbolje. Da. Kod pobednika. Idemo. Ovo je kao Hogwarts, definitivno. 100%. Sada smo na vrhu i moram da požurim zato što imam malo memorije i ne dobro. Ćao. I sada žurimo da bismo stigli da vam sve snimimo. Da ima vremena vrlo malo. Belgrad. Opa. I... pobednik. To bi bilo to. I prelep zalazak sunca plus. Prelepo večer. I zalazak sunca. I sve. Idemo u Hogwarts i sada žurimo. Welcome to Hogwarts! Welcome to Hogwarts! Ok! Evo izašli smo iz Hogwartsa i sad ulazimo u drugi Hogwarts. Šalim se, ovo nije Hogwarts. Šalim se, ne zanemarite moje priče. Welcome to Hogwarts! Hogwarts. School of Witchcraft and Wizardry. Trti u Beogradu. Trčimo. Još 20 sekundi. Dobrodošli u Knez Mihajlovu. Srpski... Knez Mihajlova. Welcome. Willkommen. Zu Knez Mihajlova. Knez Mihajlova. Sada smo u Knez Mihajlovo i sada ćemo vjerojatno da se šetamo, nećemo ništa zanimljivo da radimo. Eventualno ako budemo radili nešto zanimljivo ili sednemo negdje, ja ću vam to snimiti, ali zanemarite. I da, mislio sam da u srednje neću moći da snimam, ali mogu sada. Kako pored nas da snimam? Može. I ovdje je stvarno prelepo, bio sam ovdje posljednji put februara. Vidite koliko je lepo. Vidimo se poslije.
Dobrodošli u najlepši deo Knez Mihajlove. Uživajte u pogledu, šta vam drugo mogu reći. Prelepo. Mogu da opišem koliko je ova Knez Mihajlova lepa. Maju ispod je novčanik uz grada. I sada ćemo vjerojatno idemo u KFC zato što Milica je zvala njenog brata koji živi u Beogradu i on je rekao gdje je najbliže. Pošto mi imamo još vrlo malo vremena. I da. Tik-tak. Bye bye. Mi smo ušli ovdje i uzeli smo nešto sitno, ovo je jadno. Upravo. I tako, sad ćemo kao da jedemo nešto. Tako. Ovo je premalo. Malo je 10 cm ako što. Da, 10 cm jedno, ako ne i manje. Ovo je inače naslonjeno na Pepsi. Čekaj, evo ga i punimo baterijom. Sad se puni. Popredi mi Idemo unutra, sad malo slatko. Ovo je slično kao chill box koji ste vidjeli u vlogu iz Paralije i obavezno pogledajte ako niste. Pozdrav za moju ljubav. Taj se zna. Mislim, vjerovatno. Pronaći će se, valjda. Ako pogleda ovo, mislim mora. I tako sad ćemo mi ovdje jedemo. I to je to. Sve smo završili i sada polako idemo ka kući. Evo ga tramvaj, sada ćete ga vidite. I približavamo se autobusu. Trči žena za tramvajem. I ništa, približavamo se autobusu i to bi bilo to što se tiče današnjeg vloga. Ako bude nešto zanimljivo još ja ću vam snimiti, ako ne, nikom ništa. To što se tiče današnjeg vloga, mi smo malo svratili do Meka u početku. I jeli smo i to je to. I čao! Ćao! 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 Vidimo se uskoro!